ख्याति संसार उबले सुन्ने नेपाली कांग्रेस एमाले माओवादी धफ यहाँ फुकन सुसको चोम्पु बटिक छुनुन व्याम न छौ वक्तव्य न छु नेपाल मजदुर किसान पार्टी प्रष्ट झिको पार्टी पाल्न गए ढाबी हो वो मचाट स्याट थौंकने छु हालचना रसा थे याटा ए याटा थुली स्याटा ओली स्याटा ख वो स्याउ प्रति झिउ विरोध अन याउ मचाटा स्यामरो प्रदर्शन खे अठे निसंस ढंग दमनिया मरो वो छौ पक्ष जुलग मेउ हकनङ पक्ष थे स्याटा ए स्याटा जिम्दा मत मालारको हौया जोम्पो रासोपा धफ अमिके जवाफ जिसन छु मागिया मरे रसा सहकारी आउ ठगियङ सहकारी खे ठगियङ अरबौं दिवा ठगियङ नोक्सान जुय जनता एकदम पीडित जुय आत्महत्या या पनि सुनम फुलिउ अठ्य सु पनि अठ्य ज्यान वान पनि सुनम फुलिउ अग्याउ ज्यान कौल्याउ सजाय फनेउ लागि म फनेउ सजाय बिउ लागि संविधान म बिउ ठोचिसन यने म नाप्नापाङ जस्तो कि ठेकेदारी तन्त्र झिउ देशे ठुली ठेकेदारी तन्त्र निर्माण छुछुए गति मलाग पुल गति मला सडक गति मला उकी नियम छुजुयतना छ ठुली दुर्घटना जुयतना मेग दिनको पोखराङ जे यहाँ बाखे व्याजौं गाडी के 19 जना मनुत अनासुनु मतलब दैनिक रूपमा सडक दुर्घटना के छुम मकुसाङ निमा सुमा थिन्दु सिंह चौंद संस्थो झिगु देशे मेगुली सोय उफो मनुदेव ज्यान छुकी वचौंद सडक दुर्घटना कम जुहे मरोपटी अन्यौपटी झि छौ हिसाबन्दा गुणस्तर हीन ढंगम नकली निर्माण याउले जो 1 नम्बर थो 2 नम्बर खे थोपुम फुक सरकारे वाङ मैन पावर कंपनी चलियङ अले नापनापा झि श्रम मन्त्री गडाई रासोपामा मन्त्री श्रम मन्त्री जुवाङ मनु मेग्यु मनु अठौं गने अठेयङ पिने वङ मनुष्यङ जोंद हिङ छुङ मोक्साङ खुग बाकस झि युवा देव झि विद्यार्थी देव जासाङको मजदुर देव खुग बाकस जिउ देशे ल्याबी वो अना शुगु अथवा वो हत्या मखलागो अगियाउ जिम्मेवारी सुनम काई अन्यौ खाचमसन ल्याब लागि मथाउ अठेठेन्टो मनु त उपचार मरिया मनु त सिंह जोंद फंक्शन डाक्टर धाको विदेशे छ्याचौंद नर्स धाको विदेशे छ्याचौंद झिदा हाहाकार नर्स मरे झि दुख जुय जोंद डाक्टर मरे झि दुख जुय जोंद कोभिड हो बले अक्सिजन मास्क छुन छुए मरे झि दुख जु मोगला 10,000 सोय उप थोए घंटी वाला देशं थोए रासोपा वाला देशं थोपो अपराधी तो थोपो थोमिसयङ ठ मनुष्यङ जों ओके थोपिसे सहयाउ खाजु मको ओके दाजुगिरा तके पो ठेयङ देश बर्बाद यो जों झिगु ज्यान क्या जोंपुम थोमी थोपु अपराधी त थोमिदा जिसो सहयाउ खाजु मको थोमिदा मध्यान छुबी सामान्य शान्तोरा टगन जिसम बेउ खाजु मको ओके दाजुगिरा तके पो झिगु देश बर्बाद या ठना छुये मरियो किस्म खोक्रो ढंग थोमिस यारुङल ठोकिया सहयाउ जुने खाजु मको ठोकियापो दोषी दर हैपो अदग प्रधानमन्त्री जुवामपो मन्त्री जुवामपो ठोपु फुकन दोषी नुगु पार्टी धागमा ठोपु नुगु पार्टी मखो ठोपु 79 साले चुनाव त्याको वय संसदे दफु नापनापा सरकारे वामपो अले विभिन्न पार्टी हमाना मन्त्री जुपु सांसद जुपु थोपिए ख उकिङ ठोपु फुकन अदग थन्डा जिसन थुजाजङा शासक वर्ग शासक दल शासक नेता ड उकिङ जी जनता त्याके उजुल रसा नेपाल मजदुर किसान पार्टी जनता त्याके देश त्याके उजुल रसा मादल छिङ मेउ छुए छिङ बागी मडग थो 35 वर्षीय इतिहास थो प्रश्न जुएरुङ गौड 35 बहुदल हो अरे चुनाव जो 35 वर्ष द्या होला थो 35 वर्ष के थो पालुम प सरकारे वामपो अत्याचार यापु भ्रष्टाचार यापु लूट यापु गुमान जनता सम्पत्ति शिरगब्यु पो गुमान देशयाउ सम्पत्ति शिरगब्यु पो ओके थोपु गतिलापु मखो छे जिसं दाजुकिजा तके पिसन झिका के किजा मस्तलिसिन काय हाता नाता घना तको जिउ खम झिसन देश जोगिया जुल रसा झिसन थोसवे उप दुर्गति भोगे मया जुल रसा जिउ मादल छिङ नेपाल मजदुर किसान पार्टी आप उम्मेदवार त्यागे जा जग मखो देशे त्यागेटा देशे भिंगेटा खासे इंगेटा मखुसा सुजी थोसवे उप बर्बाद विध्वंस थोसवे जर्गो जुइ युद्ध मैदान जुइ मेप्स यादा तोचौ यान थो देश ता नजन खाजुल युक्रेन थौ पेदा म्यागन देरुङल आना युद्ध जुय जौद लाफु जुय जौद मनुसिंह जौद बमकेको जौद अमेरिका याउ कारण अमेरिका युक्रेन ढाउ तसगम बंगलाउ देश वो देश ता लाङ लिङ रुस लिसिन वाखला थौ जले जुय जौद भस्म जुय जौद अठे थमजु थाना न एमसीसी यंको थाना न एमसीसी हो
Anano Amerikang Ukraine da lau thanano Amerikang napaya pun dalte da lana oyama antarim sarkar da lana oya pun to chunabe nojom mina dheba bio jom ve thopung नजर सुधाइदिने छौ फोन वाला यदि जिमिता भोट बिलट हसा ngaso युवा टेटा भोट छको त्यादेखि अमेरिका छेउ जिमिउ ग्यारेन्टी जिमिउ जिम्मा जुलरको अठ्यो प्रचार यो चौड थन्य पु युवा बेचुवा देश बेचुवा थन्य पुलिस याउ जिउ संघर्ष थन्य पुलिस याउ जिउ लवाफु अगिन थो चान्चुने लवाफु मगो नापाय थेन्टुम भटिजा उली फ्री थुली फिया खामको देश फी गुया चिन्ता जिउ उकिन दाजुजा दगेपु सक्लिनसन छत्तीय झिगो पार्टी थौया निम्ति मको देशया निम्ति लोजोंका देशया निम्ति सजोंका जिसं हक्न सानेउ जिसं 70 वर्ष तक 50-52 वर्ष जिसं पार्टी स्थापना यो लुआउजुल संघर्ष याउजुल नापनापा झि दाइ बिसं नारायणमान दाइ बिसं अग्रज किसान कार्यकर्ता देशं वेक बिसं फुइदा नेरा दुख सिय दिल 36 थौया निम्ति ज्याम सांसे देश जनता निम्ति अनङ थो चरण खेन थो निर्वाचन मार्फत न जिसं जनता विजय निम्ति नेपाल मजदुर किसान पार्टी याउ जित्या निम्ति जि सक्लिस याउ जित्या निम्ति जिसं मादल चिंके यकोङ मतपत्र मादल चिंके जिसं मतदान या उकिया निम्ति नज सुरखे जिङ चिगमदा निवेदन याङा छत्तीहे ठाकु मचसिङ त्यानु मचसिङ जी सक्लिसन थो गानु च्यानु दुखसिए जिगु पार्टीता जिगु खोपदेता जिगु जी जनता सक्लिनता जिसन त्याकेउ लामफुके छि हज्याम थौ जि चिगबिन्दा जि तहक हालमो जोइसि थुली अनुरोध यङ जिउ थौ खा था सं कोचाके अस सुभा धेरै धेरै धन्यवाद नेपाल मजदुर किसान पार्टी भक्तपुर जिल्ला समिति अध्यक्ष तथा बागमती